Mbak Nur Hirman Asmoro Marak Suwan Ngabiyantara Bos Geng Mas Bagas Wibi Bali Panjang Jogorogo Ngewiu. Oke. Rondo kepling siap. Bos gengnya yang ini. Bos geng. Oke Mas. Apa artinya malam minggu? Oh ye. Bagi orang yang tidak mampu loyo lemes. Peko. Mau ke pesta. Ke pesta. Mau ke pesta. Kowe ngomong pesta tok. Mau ke pesta. Tak. Mau ke pesta. Karepmu. Mau ke pesta. Kowe iki meneng jare ben eling, kowe iki muni. Mau ke pesta. Tak beruang. Oke. Akhirnya nongkrong neng kalenan ora betah. Yo, apa itu? Yo, rondo kempling. Bos geng. Yo. Bagas Wibi. Bali Panjang Jogorogo. Ayo mo. Ayo. Sinoman Bali Panjang yo. RT 5, RW 5. Terima kasih. Helian diemper. Yo. Mbak halo. Mantap. Yo. Bos geng.
bos geng. Yo. Rasa mas alias kebetulan. Aduh yo. Ada garingan. Ada ran suaranya. Rodok kabut. Ini kok ngomong garingan? Iya sepurun mas. Enggal Allahumma sholli ala Muhammad. tekan ngomong make kuno Oke. Yo yo yo. Ngaturaken sugeng rawuh para